Assalomu alaykum hurmatli mekendeshlar. Tug'anlar, 16-fevral ekan. Jalolabod shahrining Jayma bozorida yuramiz. Tug'anlar, hozir sizlarga Jayma bozoridan kontentlar so'rangan odamlar bor. Kommentariyga yozib, o'shol buyumlarni bilib qoldirib ketayin. Sizlar videoga oldindan like knopkani tapa bosib, kanalga qatlab olgansizlar, kanalga qatlab qo'ysangiz, shunday sonun taq ma'lumotlarni inshaalloh birinchilardan ko'rasizlar. Do'stlar, lopatka sezon boshlanyapti hozir turadi. Diqqanlarga men bog'larini qoldirib ketayin. Lopatalar qanchadan bo'lib qoldi? Jangisi bu yerda eski lopatalar bor ekan. Aslar уже qolgan kelishib olasizlar. Assalomu alaykum aka. Aka, narxlarni bir sir aytib bering. Qanchadan bo'ladi? Nolar qanchadan turadi? Shular 200 so'mda. Nolar qanchadan? Cho'nglar. Ketmanlar 450 so'm. Qo'qon deb ketmen deylar bular. Tak, yaxshi. Narxlari 3, 4, 500 so'm. Jangilar qanday bo'ladi? Lopatkalar 200 so'mdan 300 so'mgacha lopatka. 200 dan 300 so'mgacha. Kachistasi. Kachistasi bu jang qayerdiki bu? Xitoy. Kitayskiy ekan do'stlar. Ular jalan Kitay ekan. Tak, buni ketmen qanday bo'ladi? Basi. Xitoysi ketsin. 450 so'm, ha? 450 so'm ekan do'stlar. 5lik qanchadanmi? 500 so'm, 500, 300 so'm. Sopda turi bor. Tak. Ha, soplar bor ekan mana bu yoqda do'stlar. Liboy narsaga sop. Mana. Tol, bakaterek, zarar. Materialda qolganday qilib berasiz. Qolganday liboy narsaga sop. Mana do'stlar, bu yoqda o'zi jasaytgan. Qolganday qilib jasatib olsanglar bo'lar ekan. Bu yerda baltani qoldirib qo'yaylik, qanchadan bo'layotganini. Arzon qimmat. 1400 so'mgacha bor. 1400 so'mgacha boyaqi rossiyskiy baltalar bor. O'zbekiston jalan. Ha, O'zbekiston. Yakir teshalarga sop bor. Na do'stlar. Teshalarga sop bor deydi. Tak, bular qanchadan? Jana ustalarda monalik teshaga sop. Qanchadan bular? Bular 200 so'mdan. 200 so'mdan, ha? Do'stlar 200 so'm. 200 so'mdan. Обычныйлар 100 so'mdan. Usta tesha. Tak, yaxshi nomeringizni aytib qoldirib qo'yaylik ham. Dastavka 990 704 704 015, ha? O'sha nomerga baylanasizlar, to'g'anlar. Va shu, hozir sezon boshlanib, qanday sop kerak bo'lsa-da, lopatka kerak bo'lsa-da, baylanib suylashib olsanglar bo'ladi dastavkasini. Assalomu alaykum hurmatli mekendeshlar, to'g'anlar. Tak, men O'zbekistondan bu videoni sizlarga jasab qoldirib ketayin do'stlar. Shu O'rus bozor ko'rormanlariga to'g'anlar, O'zbekistonda Namangan shahrida do'stlar Dayar biznes sotilayotgan. To'liq videosini ko'rayin deganlarga kanalimga kirsanglar, to'liq videosini qoldirib qo'ydim. Bu qisqa video qilib qoldirib ketayin. Buni ushul apparat blok chiqara turgan apparat do'stlar. Namanganga kelib olam desanglar $8 ekan. O'shqa dastavkasi menen $900, Bishkekka dastavkasi men $960 do'stlar. Dastavkasi menen. Anın içinde shunday 3 qalpi bo'layotgan va pena blok qo'ya turgan. Rastvorga do'stlar, bunday rastvor. Nolar bayaqinday перегородка men berkinday qalpi. Kompressor do'stlar и bayaqinday mikser. Rastvor jasay turgan. Ушул жалаң комплектин басы жетип барышы мен Ошко $900 жетип барат экен достор. Бишкекке $960 менен жетип барат. Андан сырткары бул жерде дагы аппараттар бар экен. Толук маалыматты мен видеонун астына эсин номерине калтырып коем достор. Көрүп, чалып маалыматты алсаңар болот. Готовый бизнес шундай $960 готовый бизнес үйүңөргө коюп, өзүңөр семейный бизнес сыяктуу колдонсоңор боло турган маалыматты силерге калтырып койдум достор. Достор, мына идиш боюнча эски видео калтырган элем. Группаңыз бар, а? Ооба. Достор, мына идиштерди азыр жая баштапты. Мен башынан тартып коёдум. Мына азыр мода болуп аткандар туурабы? Канчадан булар? 550 сом. Мыналар 550 сомдон. Чоңдор. Мыналар экөө тең бирдейби? Так, мына казинкалар канчадан? 250 сом. 250 сомдон. Мыналар канчадан? Авальныйс. Бул да 250 сом. Так, чайник канчадан? 200. 200 сом. Кичинекей? 150. 150 сом. Достор, посуда боюнча кандай посуда керек болсо номерини айтыңдар, ошол группадан байланып. 72 78 66. Ошол номерге байлансаңар, группасы бар. Группадан посудаларды көрүп, заказ кылып алсаңар болот достор. Достор, авамдан азыр кичине жаңылык калтырып кетейин силерге. Биринчи мына самовардан баштайлыкпы? Самовар. Состояниясы 7,5 миң сом, а? Иштейт ба, жокпу, тегиз.
Toplasaysan işte. Ha, tok menен иштейт экен достор. 7,5 миң сом самовар бар экен сап. Ушундай. Так, баке, силерде мына эски болталар канчадан болот? Olsa 2200 sonda. 2200 сомдо. 2200 сом экен достор. Мына чоң канчадан? Sonda volta 3,5 bin. 3,5 миң сом. Мына артындагы канча сом? Altındası 5200. 5200 сом. Бул эски советский. Eski sovetskiler sadece. Так, гантелер кандай болуп атат? Баалары. Ушул 2,5 миң сом экен мына. 500 сомдон 2,5 миңге чейин бар дейт. Ар кандай гантелер. Так, газ баллон канчадан баке? 2,5 миң сомдон баллондор бар экен. Мына жестяншиктерги канча сом ушул? 5,5 bin. O zinciri yaptırar. Комплектабы ушул зинжири? 5,5 миң сом экен достор. Ооба, машина устабы. Жестянка кылгандар кытабы тарта турган. Так, 2,5 миң сом баллон, 5,5 миң сом ушул. Не деп коет эле? Буну унутуп калдым, Так, жакшы. Бар жок тартып, мына лом бар экен бу жакта. Мына резактар бар экен эс. Лом кубалда канча сом чоң? 2800 сом достор. Нуанс канча сом? О. Бул 1800 сом металлический. Аны мачете бу. 1000 сомбу бул? Чоң мачете бар экен. Так, мына бүйүмдөрүнү калтырдым, азыр номерин достор калтырып коем. Байна мен сураган нерсе бул калып кеткен бүйүмдөр болсо чалып сүйлөшүп айтың номерде. Kılıçlar, suvenirine kılıçlar. 7,5 bin, 8,5 bin. Buna 11 bin. Мына 11 миң сомбу чоң? Nimede ısırdın. О, машалла. Мына достор кылычтар бар экен сувенирный. Kolumdaki neyse 5 bin. Муштукпу бул? 500 son. Ya. Senetsi. А, Suvenir. сувенирный экен. Жакшы. Так, номериңизди айтың. Benim numaram bu. Ооба. 0550 06 00 28. Ошол номерге байлансаңар, туугандар була абандан сурап, доставкасы болсо салып берет дейм таксиге. Майли базарыңыз берсин. Так, достор, бу жакта жаңы пол автомат бар экен, сатылат экен. Мына 7 миң сом экен. Коробкада турат. Машалла. Ушундай келсеңер достор, жаңы бүйүмдөр ам чыгып калат да бул жерге. Жо, силер тартпайм. Сиздикиби бу? 7 миң сомдо. Жаңы экен, О, объявление кылып коюн, окушпа. Эмки базарам чыгасыз, Майли, эжем калтырып койдун рекламасын. 7 сом. Кайсыл духовка? Жаңы ал дагы? Артел экен, достор, бул дагы да 4 миң сомго берем дейт. Чап жаңы экен. Номериңизди калтырып коелу анда. Объявление номериңиз. Азыр номерин калтырып коем. Жаңы духовкасы дагы бар экен. Так, эже кан? Айтыңыз номерди эже калтырып коем. Телефонуңуз. Чалып сүйлөшүп алып кетип каласыңар. Мына зарыгып калып сатып атат экен, жаңы экен. Коробкасы менен. Канча номерди диктовать этиң. Башталды. 998 8103 болду, эжемге чалып. 810313. Ооба, болду. Эжемге чалсаңар, байланышып уже сүйлөп аласыңар. Майли, эже. Базарыңызды берсин сиз. 8 bin bu. Так, достор, бытовой техника сурагандарга азыр бытовой техниканын баасын калтырып коелук. Арзан стиральный машинадан баштайт. Кайсыныз арзан? Кайсыныз арзан? Bu neç bu? 5 bin eкен. 5 миң сом. Достор, Деву, Өзбекстандыкы. 5 миң сом, иштейт, бар жогу. Жакшы, мына Атланта канча сом? 7 миң сом. Бу канча килограмм? 5 килограмм экен, Мына 7 миң сом экен, достор, бул. Так. Bu Samsung 8 bin bola turgan. Буну 8 миң боло турган. Samsung. Жакшы. Так. Atlant bola turgani 6 bin. 6 миң сом буну боло турган. Жакшы. Так. Samsung bola turgani 8 bin. 8 миң сом. Жакшы. Мына стиралканы көргөздүк, бааларын эстеп калгыла тургандар. И, бул автомат канча сом? 1,5 bin.
1,5 ming so'm. 1,5 ming so'm ekan. Холодильнигim var. Холодильник bormi? O 8.000 bo'lishi. Qaysi biri? O cho'ng. Novi? O. Bu qanday? Atlanta ekan do'stlar. Atlanta. Ha, bu yoqqa chiqadi ekan. Atlanta. Uxti. İçteri toza ekan u. Bas 8 ming so'm. Ha, bo'la turgan bas 8. O'shonda dela yaxshi ekan, ha? Ha, do'stlar, ichiteri top-toza. 8 bo'la turganday. Mana kichkina qancha so'm? Ya, bu LG ekan do'stlar. Koreyskiy. Na. Bu bo'la turgani 7.000. 7 ming so'm bo'la turgan ekan do'stlar bunda. Usti morozelnik, no frost do'stlar, boyaqinday konditsionerga o'xshab ishlay turgan. Basi o'ta arzon so'rayapti, deymi? Yaxshi. İşlep turadi ekan. LG do'stlar, buni 7 ming dedingiz. O 7.800. Nomerni ayting, alam, salam, satam. 557 0557 97 97 06 06 04. O'shol nomerga alasiz, satasiz. Butavoy texnikani olaverasiz. Bo'ldi mana. Reklamasini qoldirib qo'ydim ekan. Tak, 1000 mелочей bo'yicha ma'lumot qoldirib ketayin-da. Tak, brat. Mana shurpayortdan boshlaylik. Qancha so'mdan bular? 2,5 ming. 2,5 ming so'm. Ha, do'stlar. Kızıl menen sarı 2800. No 2800 ha. Ken menen bayaqi Air Max degan. Na. Жаңы фирма Yaxshi. Tak, 2,5 ming 2800. Nomni? Lazer. Lazer, na lazer so'raganlar bor-da. Qancha so'm bu? Urinda. Bular 4 ming. 4 ming so'mdan. Ha, do'stlar, 4 ming so'm ekan. Milwaukee firma, no Makita firma, yaxshi firma. Ekor teng 4 ming so'm. 4 ming. 4 ming so'm ekan do'stlar. No, nabor qancha so'm? Pul ishlari meni. 3,5 ming so'm. Tamam, 3,5 ming so'm ekan do'stlar. Tak, bu belki nabor qancha so'm? Cho'ng nabor. Naborlar 3,5 ming. Ha, cho'ng nabor qancha so'm? 4 ming. 4 ming so'm. No, rezak. Pila 3,5 ming. Кичинекей. Автоматически bu bayağı batareyka bilan ishlayotgan, ha? Ha, Bolgar qancha so'm? Bolgar 2,5. 2,5 ming so'm. Bolgarga 2,5 ming so'm. Tak, yaxshi. Na, bu yerda bayağı meloch har qanday do'stlar, перчатки, сетчатки. 1000 mелочей-da. No, batareykalari bor ekan, shurpayortlarga do'stlar, pila kichinekey. Harra 450 so'mdan ekan do'stlar. Baltalar 700 so'm, 1,5 ming so'm, 2,5 ming. Eski sovetskiy balta 2,5 mingdan. Tak, nomeringizni aytingiz, balki qoldirib ketaylik. 51 menen 551 29 29 0090. 0090. Do'stlar, o'sha nomerga baylanishib, dastavkasini suylashib, Qirg'iziston bo'yicha hozir o'ng'oy bo'lib qoldi. M-bank bilan suylashib olsanglar, taksi bilan solib bo'ychaniga yetkirib beradi do'stlar. Dastavka bor ekan. Tak, do'stlar, bu yerda Samsung firmasidan ko'rib qoldim balki-da. Brat, qancha so'm deyapsiz? 13 ming. 13 ming so'm? 13 ming. Baya ayavay. Shu firmasidan da bu Diamond 6 kilogram. Sostaniyasi toza ekan, ha? Yaxshi qo'llanilgan. 13 ming so'm. Bugun mas arqa oldindan tortib qo'ying. Tak, холодильник qancha so'm? Холодильникte Aves 7 ming so'm bo'lishi. 7 mingga beramiz bo'lsin. Ha, do'stlar, 7 ming so'm deydi shuni. Suylashib chaqqanlar chalaverasinglar. Balki butavoy texnika oladi, sotadi. Mana qancha so'm pul avtomat? 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm. Tak, nomeringizni ayting. 555 555 41 35 05. Keyin еще bir жаңылык plastik, bushning plastik eshik, ram alamın dekigenler daha çalsa bo'ladi. Ha, bor. 555 Ha, 41 WhatsApp'tan. 35 05 ga. O. WhatsApp'tan qarasanglar ko'rsataman. Mayli. Hop, balki. Do'stlar, bu yerda grill apparat bor ekan. Dayar, ishda turga уже bunday qo'yib, ishlataymi, biznes qilaman deganlarga готовый biznes qoldirib qo'yin, ha. Qancha gaz azjet na gazu, ha? Gaz bilan ishlayotgan do'stlar. Qancha so'm bo'lsa? 7 ming qancha? 7 mingga berasiz. 7 ming zatar. 7 ming berasiz. Kelishtirsa bo'ladi. Do'stlar, Jalobacharda, Jalobacharda do'stlar, chalib, misalda bozor emas kunlari chalib suylashib, uydan kelib olib ketsanglar bo'ladi. 7 ming so'm deyilyapti, keyin anda kichkina kelishtirib beradigan. Grill apparat, tayyor biznes do'stlar, ishtayim deganlarga
Ушундай гриль аппарат сатылат экен. Мен номерин азыр алып берем. Номерди айтыңыз деп айт. 557 18 0486. Ошо байланыш. Ошоңа байланыңыздар достор, мына 7000 сом даяр готовый бизнес силерге. Так, достор, ар күнгүдей традиция болуп калды, күрүч темасы. Ошо дагы көтөрүлдү. Арзан күрүчтөр. 20 сом. Айтың канчадан болот? 100 сом әләңгелер. Алаңга 100 Bir сом. sınırı yok. Машалла, чоң. Türkmen әләңге 130 сом. 130 сомдон. Дейзері 200 сом. 200 сомдон достор. Muso 2 деген. Muso 220 сом. Өзгөн күрүч 220 сом. Makaronda 50 сом. 50 сом пачкасы. Мына достор 50 сомдон макарондор бар экен. Тесталар го мына даяр. 300 сом. 50 сом. Мыналар ham 50 сом. Бардығы тандаш 50. Тандашыңыз 50 сом макарон бар экен достор. 50 сом. Так, горох канча болот атмага? Nohut 120 сом. Нохот 120 сом, а? Оптун баада. 120 сом. Optum koyan bir de. Жакшы, номерди айтыңыз, калтырып коеюн. Күрүч боюнча байлана бересиңер. 551 551 16 16 50 50 51. 51. Достор, ошол номерге байлансаңар, оптум сенеде күрүчтөрдү. Баякындай арзан күрүчтөр болуп калат. 6 килосы 100 сом, 5 килосы 100 сом. Сүйлөшө бересиңер чалыпчы. Так, достор, эми кроссовкага очередь келди, туурабы? Азыр любой видео кроссовкасыз болбой атат, потому что сезон. Арзан кроссовка издегендер бар. Кайсыл? 700дөн кылып койдуңузбу? 700дөн экен достор, мына. Мына кетти акция, супер мега. 700 сомдон аны алё кылып сүйлөшүп. Доставкасы менен алса болот да. Жеткирип берет экен Жалал абадтын ичине любой жерге. Атак алыска болсо сүйлөшүп таксисин өзүңөр төлөп алып койсоңор болот. Мына дерский рафтары кандай канча? Мына 500 сомбу? 1700 сомдон. Мына 1700. Оригиналдары полу оригинал, мега оригинал, ошону, короче, Pro Max. Мына 1100 сом. А, мынандай Мына неси бар? 1500 сомдон. 1100 дейт. Кайсы бул жер эми? Мына 1500 сом. Сеткалар азыр. 1300 сомдон. Машалла. 900 сомдон. Мына канчадан? 900 сомдонбу? Охо, мына кыздар. Силер, мына 600 сомбу? Вай, машалла. Мыналар 900 сомдон. Кыздар жайрайт экен да. Баларны карагыла, арзан. Мына кыздарды. Мектеп кыздарга жараша. Детскилер канчадан болуп атат? Детскилер бар экен. Детскилер канчадан? Детский канчадан? Детский ошолор 400 сомдон. 400 сом, мына бу жакта 500 сом сеткасы бар экен. Келиң, номерди айтың эми, Кайсы номерди калтырабыз? Алло, малого. 9 менен 559 менен. 00 00 38 38. 38. Достор, мына бу жакта 250 сомдон галошалар бар экен, а? Кыргызстан, а бул производство? Кыргызстан. Мына 200 сом, 250 сом женскийлери бар экен. Кофе канчадан болот атат? 150 сом экен. 25 штугу 150 сомдон. Супер акция болуп кетипти бул жерде. Жакшы мына. Бар жокту тартып калтырдык. Бу жакта кийимдер бар экен ар кандай. Буну да калтырып коеюн да 200 сомдон футболкалар азыркы кийген аябай жакшы. 200 сомдон. Мына достор, ошо менен видеоду аяктайлык. Силерден максимум поддержка. Кызыктуу видеолор чыгып туруш үчүн достор комментарийге эринбей 5-6 сөз жазып койгула.